kako nam pade, tako nekako ostanemo tudi z kamni. Zdaj, najbolj nesmotrno je, če mi kamne tuhtamo in jih razmeščamo še in še in še. They are out of two species, a white one and a yellow one. And I have here two pictures to show Which two you. varieties are these? Te žuželke oziroma insekti se imenujejo vataste uši pravzaprav zaradi njihovega izgleda, ker so tako v beli kopreni zavarovane in nas spominja na vato. V prejšnji oddaji smo že pokazali nekaj možnosti, kako urediti vrt v nivojih. Na robu brežine smo uredili skalnjak in postavili, oblikovali pohodni vrtni element. Tokrat še ena od teh možnosti, tudi tukaj je bila prej brežina. Koliko je bilo približno naklona? Ja, ta brežina je imela prej okoli 15-stopinjski naklon, potem pa smo zaradi že, bomo rekli, dolgočasnosti same brežine in enoličnosti potem to razgibali v različne nivoje. Kako se torej lotiti razgibavanja terena? Ja, Kaj narediti? Najprej je potrebno vedeti, kaj si pravzaprav želimo, kaj želimo imeti na tej površini, torej čemu bo služila, potem se lotiti seveda na papirju in z stroji gradbenimi oblikovati tudi takšno brežino. Še prej pa moramo paziti na to, da se ne meša slaba zemlja z dobro zemljo, torej da je rodovitna zemlja na vrhu oziroma vsaj tistim prvih pol metra. Tu je približno vsaj uspelo, sicer pa rešujem potem z dodatkom iz organskih snovi, torej z kompostom ali pa z briketiranim hlevskim gnojem. Tukaj nimate ravnih linij, sta tudi s temi krivimi linijami, polkrožnimi linijami nekako dobili dinamičnost terena. Ja, je pa že pač tako, da je človekovo oko navajeno bolj na okrogle linije, že iz otroštva ven, zibelka, kolo in tako naprej, in da tiste ravne, jasne linije pritičejo bolj k modernim stavbam in modernim ambientom. Tukaj gre za povsem kmečko okolje in pa za okolje, ki bo namenjeno tudi druženju in pa posedanju na teh platojih. Zato tudi oblika teh platojev je bolj okrogla oziroma ovalnih oblik in da seveda se počutimo tu dokaj sproščeno. Brežino za hišama so uredili na 3 nivojih. Na njih se razprostira 6 polkrožnih gred, ki niso postavljene simetrično. Največja je v osrednjem delu, na njej prevladujejo rumeno-rjavi odtenki. Druge grede so v drugačnih barvah. Pri zasajanju je dobro upoštevati različne velikosti rastlin, posaditi nekaj dreves, ki dajejo vrtu višino, grmovnic za senco oziroma zapolnitev srednjega prostora in nižje rastline, ki gredo pokrijejo. Izberemo manj sort, rastline sadimo v skupinah. Posamezne motive ponavljamo. Tako so uredili tudi modro-vijoličasto gredo na spodnjem delu brežine. Na njej bo Modest ponovil skalnati motiv z osrednje grede. Zdaj ponavadi, kako nam pade, tako nekako ostanemo tudi z kamni. Zdaj, najbolj nesmotrno je, če mi kamne tuhtamo in jih razmeščamo še in še in še. Naj izgleda tako, kot da se nekomu torej nekaj prevrglo iz samokolnice ali pa iz tovornjaka kakorkoli, ker tudi v naravi tako izgleda. Zdaj zemljo bova nasula, v tem primeru lahko to narediva, sicer pa bi bilo dobro, da se skale tam 1/3 v zemljo tudi vglobijo, da izgleda, kot da rastejo iz nje. Sicer pa tudi pomembno, da ne dajemo neke dobre, kvalitetne zemlje k takim rastlinam, kot je recimo netresk, ker, kot smo rekli, slabo preskrbljena tla mu prav tako godijo. Zdaj, vidi se, da netresk nima nekih posebno dolgih in globokih korenin, tako da gre spodnji del tudi stran. Zdaj, sadimo pa torej v skalne razpoke tako, da ga pravzaprav stisnemo, prilepimo na to površino. Tule ste uredili tudi travo in sicer ste posejali travo. V čem so prednosti sejanja in pa polaganja travne ruše? Ja, zagotovo ena izmed teh prednosti setve trate je tudi cenovna dostopnost. Smiselno je na površine do 200 kvadratnih metrov polagati travno rušo, nad 200 kvadratnimi metri pa je potem bolj smiselna setev. Tukaj v tem konkretnem primeru gre za 1800 kvadratnih metrov travne površine. Pravijo nekateri, da pa naj bi ta trava vendarle bila potem bolj odporna. Ja, res je, ker že na tem terenu obstoječem raste. Že tukaj je kalila in tukaj raste, zato je vajena torej na ta teren
medtem ko pa travna ruša vemo, da raste v skoraj idealnih pogojih. Ne. Na teh gredah, ki so zasajene tako, da bo skoraj vse leto nekaj cvetja, trenutno ni veliko čebulnic. Kmalu bo zacvetel oblasti luk, jeseni bodo v zemljo dodali nekaj tulipanov, ki zdaj že odcvetajo. V cvetanju je zdaj tudi sorta tulipana Mozirski gaj. Ob prvomajski razstavi v parku slovenskih vrtnarjev v Mozirju se je šele začela odpirati. Gre za posebno sorto tulipana, ki jo je podjetje Holland Bulb Market pred nekaj leti podarilo mozirskemu gaju za njegov 30. rojstni dan. They are out of two species, a white one and a yellow one. And I have here two pictures to show Which two you. varieties are these? It's white triumphator, it's a lily flowering, and we have West Point, it's also a lily flowering. And out of that, we developed the Mozirski gaj tulip. And Although one variety is white, the other is yellow, Yep. but there is also some red in Mozirski gaj. yeah, it is Why is that? possible. It's possible that the elders of the white or the yellow one has a little bit red or pink in it, and then they come out when you have a new variety. It can happen that one of the oldest families can give color to a new tulip, so that's possible. It's a late flowering tulip. It's a lily flowering tulip, and lily flowerings are always flowering late, and that's special. Why they want to have it a late tulip, because, as you know, 1 May it's a holiday, and from that time they want to have flower when they in the park. When they are too early flowering in the park, well, the flowers are already gone when the people are in the park. How long the developing process took? It takes about 20 years. From starting developing a tulip. They're gonna mix it and crushing, and then it takes about 20 years when we put tulips on the market. And the Mozirski gaj is now only a little bit, so it takes a few years to have a big amount of bulbs to well, give everybody bulbs. Although this tulip is now approved, it is a new variety, it is not available to everyone. It's a kind of a special edition just for Mozirski gaj. Yes, this is special for Mozirski gaj. When there are enough bulbs, Mozirski gaj Park wants also to sell or give away bulbs in their park. But now we have only tulips available for planting in the park. Mozirskega gaja je trenutno okrog 30.000 čebulic. 3.500 so jih lani posadili na gredo v Mozirskem parku cvetja. Na selekcijskem polju blizu kraja Hejlo, severno od Amsterdama, ob koncu aprila Mozirski gaj še ni cvetel. Rastline so bile visoke le nekaj centimetrov, stebla pa so že nakazovala cvet. Za selekcijsko polje skrbi Flor Venting, ki je tulipane spoznal že v otroštvu, ko je na polju pomagal očetu. Zdaj preverja, kako se razvija 1500 novih tulipanov. Pravi, da je v zadnjih letih več zanimanja za tulipane s krajšimi stebli in večjimi cvetovi. Poskusne sorte so številčene. Tiste, ki teste dobro opravijo, registrirajo z imenom. This is a selection field. What does it mean and how is it divided? Okay, we start on this bed first here, is from 1 bulb till 1 kilo. And we do selection on the field, as how the flower look like, and we check them later in the warehouse if the bulbs are healthy and look good in the skin and good enough quality for selling. Then later on, when they have passed this selection, they come here from 1 kilo till 30 kilos. It's like 6 beds. Then we make also a selection is how they grow in kilos per year. And then after we have like 10 kilos, we put them in the greenhouse, we force them and see if we can have flowers with Christmas, with Easter, and in the whole period in between. So when they pass this also, they come to the next level, is from 30 till 100 kilo. Then we ship some of them for trial to our customers, see how they like it, and then we do also again in the greenhouse, but then in bigger quantities, like 100 or 1,000, and if they still produce very good, then they stay. Otherwise we throw them away because they're not worth going further with. Then they come in the next section, is everything over 100 kilos is what we use for commercial use. So commercial use in fourth year or fourth test? No, this takes
From 1 bulb till a kilo, it's about 3 or 4 years. So it takes us like 10 years to be as far as this. So that's why we have to make good selection from 1 till 30 kilos. Otherwise it costs a lot of money, a whole lot of work. And then later on we still throw them away. Dus first, this is very important, we do the selection when we have till the 30 kilos. So a commercial variety is almost, or is at least 10 years old. It's at least 10 years old, yeah. And you decide here on this bed, On these beds we decide if it stays or if it goes away. when does it stay? When does it stay is when it has in the greenhouse a figure 8 or more. So then we look how long is it going to be, how is the flower going to look, how quick is it going to grow, is it suitable for commercial growing. And if it goes on all these standards, then it comes to the next level that we start growing it for the commercial use. You also very regularly check the disease. Yeah, every day. What does it mean? How do you do that? Okay, let me show you. I can see there is a woman. Yeah, Also. this is my assistant, she is still going. What we look for is, even kijken, see if I can find a good example. Normally the leaf has to be nice, same color green. This one shows different types of green and that's why it probably has a virus. We're not going to test it, we just take it out. This shows, yeah, maybe difficult to see, but different kinds of green and then it's not good. And you dig out one plant, or when do you dig? Only one plant, including the bulb. Bulb also has to go. Otherwise, next year there is already a little new bulb growing here. The new bulb is coming. You see the white one here. This is so. If we just pull it up and this stays, then this little bulb comes in the planting stock, and we have the virus again next year, and it will maybe infect the neighbors. And if there are too many plants of one variety, then the whole bed goes Then out. the whole bed goes out, yeah. Then we give them a red sticker and then it goes out. We don't want to grow it anymore because it's not, you can't do it. It's way too much work, costs too much money and it is too dangerous for all the other bulbs you have. Zimski čas pravzaprav ni najbolj primeren za oskrbo lončnic. V kurilni sezoni imamo največ problemov s tem, da imamo suh zrak v stanovanjih in pa visoke temperature. Rastline pa bi rade takrat počivale, saj imajo obdobje mirovanja. Tako imamo spomladi kar nekaj tegobic s temi rastlinami, pa poglejmo tiste najbolj specifične, najbolj pogoste. Recimo tukaj imamo en primer dracen. Prvo, kar nam pride do izraza, je razpotegnjena rast, kar je seveda znak, da je tej rastlini primanjkovalo svetlobe. Potem vidimo konice listov, ki so se začele sušiti. To je presuh zrak, namreč večinoma naših sobnih rastlin izhaja iz tropskih gozdov, kar pomeni visoko zračno vlago. Potem pa, če še zdaj tukaj pogledamo v sam substrat, je ta rastlina resnično potrebna, da jo presadimo. Prvo, kot je, vidimo te bele pikice na vrhu, to je pravzaprav vodni kamen, ki se je nabral preko zalivanj, zalivamo se trdo vodo. In kaj naredimo v tem primeru? Če nimamo namena rastline presaditi, potem odstranimo vsaj zgornjo plast substrata in ga nadomestimo za novo. To predvsem velja tudi za velike lončnice v velikih loncih, ki jih ne moramo vsakokrat presajati. Fiziološke bolezni pravzaprav odpravimo samo na ta način, da rastlinam ponudimo tisto, kar potrebujejo. Da imajo dovolj svetlobe, ustrezno zračno vlago, nimajo prepiha, skratka tisto, kar one želijo imeti, kar imajo v svoji domovini. Veliko rastlin nam propade, lahko bi rekli 90% rastlin propade zaradi koreninske gnilobe. Namreč znaki koreninske gnilobe so zelo podobni presušeni rastlini, saj korenine zgnijejo in ne opravljajo svoje funkcije, ne črpajo vode. Tukaj imamo na primeru orhideje, ki je začela poganjati že nove korenine. Primer koreninske gnilobe, odgnite korenine. Kako to vidimo? Če korenino fino stisnemo in potegnemo, se nam povrhnjica korenine enostavno odlušči
in odmrli stržen nam ostane na sami korenini. Take odmrle dele moramo izrezati iz same rastline. Zdaj, če moramo izrezati več kot 2/3, potem lahko razmišljamo tudi o tem, da bo ta rastlina propadla. Potem pa imamo tudi na primeru orhideje primer močnega napada vatastih uši. Te žuželke oziroma insekti se imenujejo vataste uši pravzaprav zaradi njihovega izgleda, ker so tako v beli kopreni zavarovane in nas spominja na vato. Imajo zelo visok potencial razmnoževanja, namreč samica ima okrog 300 jajčec oplojenih že v sebi. Na zelo nedostopnih mestih se te žuželke zelo rade razmnožujejo, predvsem v takih pazduhah samih listov in ne moremo jih odstraniti. Uničujemo jih lahko na ta način, da enostavno rastlino obrišemo, mogoče z zobotrebcem kakšno ušče poskušamo v samem zalistju zadeti in če je taka rjavkasto rdečkast izcedek, potem to pomeni, da smo uš prebodli. Najboljš pa je, če vzamemo sistemičen insekticid, rastlino poškropimo in zalijemo in to ponavljamo 3 do 4 na 10 dni. V primeru tako močnega napada, kot je ta, pa je bolje, da rastlino kar zavržemo. Naslednji zelo pogost škodljivec na sobnih rastlinah je pršica. To je pajkovec, kar pomeni, da z navadnimi insekticidi jo ne moremo zatreti, namreč moramo si priskrbeti sistemični akaricid. Ta pršica je zelo drobna. Najprej pride na spodnjo stran listov, kjer začne prebadati samo spodnjo povrhnjico lista in list potem dobi tak izgled rumenkast, pikast in nenazadnje celotna rastlina propade. Ta rastlina bo sigurno propadla. Še zadnji škodljivec, ki vam ga bomo danes predstavili, je kapar. Svoje ime ima zaradi svojega ščita, ki ima obliko kape. Ponovno imamo orhidejo, take suhe poganke lahko odstranimo, to ni noben problem. Tukaj vidimo, da rastlina že poganja nov pogank za cvet, pa vendarle, če bolj podrobno pogledamo, ima rastlina napad kaperja in sicer najprej vidimo medeno roso, tako imenovano, oziroma izcedek, ki ga povzroča tako kapar kot navadne uši. Če imamo mogoče tudi kje mravlje, bodo mravlje hodile na take rastline. Sami kaparji se pojavljajo na rastlini, kot vidimo tukajle, tako ob robu in pa spodaj po listnih žilah. Ličinke so še v tej fazi, da se lahko premikajo, lahko pa rečemo, da je kapar najbolj lena žival, kar nam lahko napade naše rastline, namreč odrasla samica se samo prisesa na eno mesto in je samo na tistem mestu in nikjer drugje, ima močno želo in tam ostane. Kar se tiče samega zatiranja, moramo uporabljati sistemične insekticide. Če ni velikega napada, potem lahko z zobotrebcem spraskamo kaparje dol in rastlino umijemo z blago milnico.